ka gore motho wa gaetsho a re tsena ka tlhamalo mo go tsona ke ona re banteng ka la ka tšhane ke go di leretseng sentle moyeng di ranola ka puo ya diatla mme Edwin Mashakgomo o tla leretsa metshameko a re simolleha mo itsanape wa matlhoko a leruo wa kompone ya Vet Pro Specialist Dr. Mbatsi Mazuduma a re go botlhokwa gore leruo le hiwe dikotla tse di lekaneng gore lenaneo la kgwediso ka seatla le atlege o buile se kwa Mabwane kwa thutopuisanong ka ga lenaneo le la kgwediso ka seatla e neng e rulagantswe ke lekgotla la barui la Mabwane kwa neng a gwetlha barui go dira seo gore ba kgone go bona maduo a mantle mo leruong la bone a ruta Abigail Samson. Dr. Mazudima a lentswa kgodiso ka seatla e le konokono mo kgodisong ya leruo le tlhoko la dikotla tse di lekaneng e santse le nngwe ya dilo tse di bakang poelo morago mo lenaneong leno o gwetlhile barui go inakanya le ditsela tse di tsepameng tse di tla netefatsang leruo la bone le na le dikotla tse di lekaneng a supa fa se mo godimo ga go oketsa katlego ya kgodiso ka seatla e tla godisa gape boleng jwa leruo nutrition ga isa siama le ha o ka nna le kgomo e leng gore e na le ka sekgwa reng superior genetics ga e ka ke a go nela moduo a tshwanetseng re tshwanetse re le di-farmer re bone gore dimenontshane le bojang le dio tse dingwe tse di tsenyang le metswako le mekentwana mo dikgomong tsa rona e be e le e lolameng gore di thusa dikgomo tsa rona di atlege gape dikgomo tsa rona tse e leng gore ga di a nonoga sentle ga di kgone gore jaanong di nna le marola a siameng ga di kgone gore di tsenye nama e leng gore e siame le gore ka e rekisa mo mebarakeng ya Europe boeteledipele jwa motse ba kgotsa lekgotla la barui la Mabwane go bo le rulagantse tiro ya mofuta o ba supa fa e tla rutuntsha barui ka tsotlhe tse di tlhokegang mo go tokafatseng leruo la bone gore re ntse kgomo e le gore e seemo se rileng kgotsa quality ya teng e rileng gore re nne le dithuto tsa go tshwana le tsonetse ke thuto e leng gore le rona bana ba batata ba itse gore kgomo e mosola ebile e ka tshetsa motswana ebile e ka tsholetsa itshelelo ya lehathi maikaelelo a rona ke go leka go tsaya mananeo a le gore ke a ga governmente a le gore a ka re berekela a mang family re be re atisa ko mokgatlho wa rona mme gongwe re sa helele go kga e leng gore e le gore tota re keletso yana gore re phuthulle dikakanyo go a pele re sa helele go ke jaaka re le ha gompieno lephata la lefatshe le temothuo le bone ba itlamile go netefatsa gore ba tlhama mananeo a tshwana le ya ga mmogo le go ya manokeng ditiro tsa mofuta o tse di tla thusang barui go ya pele go ruta go hwedisa jaaka re mo rutile a re sena go ruta ka gore a itse re utsang botetse theory gape ga ona feel ya teng lebaka le lele o kgona go ya go famo ya rona re hwedisa nako e bata o kgona ona biki kgwedi o lapile wa bua o bona o bata wa buelela gape ga e le nako ya kgwedisa that provision is there ya gore le go practice similarly go teng gore re ka go athatsa mo ba itse barui ba rotloeditse go tsamaya le bana ba bone mo ditirong tsa mofuta o tse di tla thusang go godisa kgatlhego ya temothuo mo go bone le go sireletsa isago ya seabe sa temothuo mo itsholeleng ya lefatshe leno Abigail Samson BTV News Mabwane Tona metsi le bonno o netse Ramogapi o boletse fa go le botlhokwa gore lephata le nne le lekola gore ditirelo tsa lone di tsamaya ga kae le gore therisano e botlhokwa mo go direleng setšhaba o buile se kwa Maung a lekola seemo sa mafaratlhatlha a phephahatsang metsi a kgopo ya metsi a leswe le dikago tsa lenaneo la bonno housing kwa kgaolong ya Bokone Bophirima e le loeto la gagwe la bobedi mo ngwaga la mohuta o a rutla Maratha Kaisara Ramogapi o boletse fa maikaelelo e le go netefatsa gore ditirelo tsa maharathata a tswang metsi le kgopo ya metsi a leswe ga mmogo le matoo a bonno di wediwa mo nakong le ka tlhwatlhwa e beilweng ha re ka bua kgapetsa re bona gore tiro e dirwa jang go pheletsong re ta kgona gore re implemente sentle go pheletsong re ta kgona gore re produce kana re ntshe project ka according to the budget re ta kgona gore re ntshe project e leng gore e re neela maduo a botoka kana ra re is within the quality re ta kgona gore re ntshe project e leng gore
is finished within the time. Go boletswe fa kgokelo ya didiba tse di sielang banni metsi e tsamaya sente ebile ta re morago ga kgokelo ya mafarathata otlhe a banni ba ta akola metsi a fitlhelelang boleng le selo sa Botswana Bureau of Standards number 32. Di se di bereka entso tse di se go morago ga metakase mme di ba re di heditse re mo le gato ya gore re tse go di tsenye metakase di khona gore tsotlhe anong di teditise metsi mo planteng ka go rialo batho ba maung ba tsweletse ka go nwa metsi mangwe a tswang ka kwano mo lehelong le ka kwano mme mo molemeng wa me ke yone maharathata a dirang a tlhatso ya metsi go ba mo seemong se se botoka. Project ya rona ya didiba re go 99.5% e setse e le ko motsuong a ya rona ya treatment plant e tsama mo 91%. Didiba di le 28 mo tsoma mo di le probability ra di testa re batla go lebella gore boleng ba tsone bo ntse jang so se re se dirileng ke gore re lebile gore metsi a teng boleng sa ka kunyere south kunyere north di koshashe ga go tshutshudega di ntse jang ya no re go ketsela tseleng gore di tse gore di tla lekana boleng bo bileng ke BOS standard. Le fa go ntse jalo ba Botswana Housing Corporation ba tlhalosa fa dikago tsa mato a bonno di tsamaya sente le ntswa ba lebanwe ke lethoko la ditsompelo dingwe. Re na le di low cost di le 17 di medium cost di le 24 and then re na le di high cost di le 4. So se re na le bothata le sone o tla ikhala le di aggregates tse re di tsewa kgakala but we are managing that. We are constantly engaging with the contractor. Tsholofelo ke gore banni ba bokone bophirima ba go le phatlalatso ya metsi le ditamelo tsa bonno mo nakong e sa fediseng pelo. Maretha Kaisara, BTV News, Maung. Ofisi ya Mohamagadi wa Gatautona ga la ditshwela thata go ba diragaditse ditsholofetso tsa yone tsa go baakanya dingwe dikago kwa sekolong sa Dikgato Junior Secondary School mo kgaolong ya Mahalape East. Se se tla jaana morago gore ofisi ya Mohamagadi wa Gatautona Kaone Boko ka tshwaragano le lekana la Bokra ba dire tiro ya go tlhabolola le go aga sešwa matlo a borutelo science lab le computer lab kwa sekolong seo. Kago eo ya go ene ya rolwa semmuso ke baemedi ba ofisi ya ga Maboko mmogo le tona wa tsa ditlhaeletsano le ditlhamo David Tsere kwa Kudumatse a rutlela Mario. Ene ya re ka kgwedi ya Mopito monongwaga Mohamagadi wa Gatautona Kaone Boko a etela sekolo sa Dikgato Junior mo motse wa Kudumatse mo kgaolong ya Mahalape East kwa gone a neng a hithela mathotapelo a dikago tse di tsogetseng ebile di se mo seemong se se kgatisang go ka dirisiwa ke baithuti. Ka jalo ofisi ya ga Mohamagadi ya solohetsa go aga le go thabolola selebego sa mato a boithutelo a science lab tse pedi. Morago ga kgwedi tse tharo jaanong ofisi ya ga Meboko e setse e feditse dikago tse ebile e di abile semmuso. And trust that these facilities will go a long way in equipping you Bongwanaka with essential 21st century skills that will prepare you for a technologically advanced world. My dear students, these laboratories will provide you with opportunities to access a wider range of learning resources and connect you to real-world applications. Lekalana la Bokra le lone le agile sešwa ka go ya maranyane kana digital center e tanjalo ka ditsompelo di akaretsa di-computer di le 40 magareng ga tsone le kgokelo ya internet. Nurturing a digital culture and strong love for STEM subjects in our school is the sure way to build research and innovation culture required in today's digital world. Therefore, the refurbished and repurposed facilities we have come to witness will enable learners in Dikgato Junior Secondary School to unleash their God-given scientific talent and contribute meaningfully to building the new Botswana. We go around the country with the objective of promoting the use of computers in schools, especially in remote areas where resources are very limited. I'm happy that we managed to deliver the product that we will have the opportunity to view.
baithuti le boeteledipele jwa sekolo ba supa ha se ta tsholetsa maduo a sekolo sa bone a ntseng a saletse ko morago ka selekanyo se se ka ga tlase ga 30% pass rate. Quite a number of our graduates here, they have passed through this place without having an experience of doing the experiments. And I take it that the refurbishment of the labs is going to give us that opportunity. Now our students are going to have a fully fledged science lesson. These resources will allow us to dream bigger, to learn deeper, to compete with the best, not local but globally. Paakanyo ya dikago tse tsotlhe e lopile 3.9 million pula ebile go tlhalosiwa ga mo nakong eno khamphane ya Mascom le yone e thinkgetse ba tsweletse ka go tsenya mabati le difenstere mo matong a boroko jwa baithuti mo sekolong sa dikgato. Love Mo Mario, BTV News, Kudumatse. Kansela ya Bokone Bophirima e buletse megopolo go tswa mo banneng ba kgaolo eo go solofelwang ha e tla thusa go tokagatsa itsholelo ya lefatshe leno ha buisa bokopano tebang le kgang e kwa maong bosheng mogolwane wa ditlhabololo mo kanseleng ya Bokone Bophirima monna masole o boletse ha nako yaanong e gorogile go kabakanya itsholelo la lefatshe leno ka tiriso ya mehama e harologaneng e mengwe ya karetsang temothuo bojanala le ditiro tsa madirelo ka go harologana a ruta Marathaka Isara. Morago ga go simolodisiwa semmuso ga lenaneo la Botswana Economic Transformation Program ke puso, Khansele ya Bokone Bophirima e iphile matsapa a go amogela megopolo ya go taka methale ya go tokagatsa itsholelo ya lefatshe leno go tswa kwa banneng. Monna Masole a re megopolo e tla dirisiwa go tokagatsa itsholelo ya lefatshe leno go sa ikaega ka mohama wa moepo o e bileng o sena mmaraka mo nakong eno. This new initiative will resuscitate and diversify the economy. Magazi ntse re ile mo maemong wa ditema mme ra lemoga gore magatse go nnile diphetogo ga jaaka go supagala gore magatse mangwe a simotse go itirela synthetic diamonds tse le gore jaanong di tagile le neela competition ba gaetsho. Mo go amogeleng lenaneo le banni ba tlhalositse fa mongwe mohama o tshwanetseng go tokagadiwa gore o tsholetse itsholelo ya lefatshe leno e le wa temothuo. Haraka mo kganyeng ya thuo e na le a lot of byproducts tse tshwana le matamo tse tshwana le material kwa dinaka jalo tse di ka tlhoma di-industries tse le gore di ka thusa go tsosolosa itsholelo. Ha re ka hetola Botswana Marketing Board jaaka ntse dira kae re ka ditlhotlhwa tsa rona ka temo ya rona ka teng, ha re ka e hetola jaanong le masimo a rona a tswa mo gore ra hetola e nna di-commercial gone mo hela go ka dira botoka. Tswana re re tsene mo dilo tse go bidiwa go teke high value crops gore temo ya rona ya dipusetsa ha re mo gape a re ka le mamelo go rote re le ba boreipi le le mabotshomole ya rote. Bangwe bone ba boletse fa ba kgoberwa marapo ke gore go le gantsi megopolo ya bone ga e rekegelwe ebile go tsaya nako gore e diragatswe. Banni ba Bokone Bophirima ba rotloediwa go lathela megopolo ya bone ya go tokagatsa lefatshe leno ka maranyane pele ga kgwedi eno e thola malatsi a fera bobedi. Megopolo e maleba e tla dirisiwa go tsosolosa le go tokagatsa itsholelo ya lefatshe leno. Mogteng wa dikgang mapodisi ba re monongwaga ba gapile ditlhobolo tse di sa kwadisiwang ka fa molaong di le 263 mme ba di jaka molelo kwa sekolong sa mapodisi sa Otse.
mogolwane wa mapodisi Senior Superintendent go Sekwanga Sibitla a re mekoa ya ditlhobolo ya akaretsa ditlhobotswana di le 164 fa di le 96 e le tsa ntwa. Thulaganyo ya go tshubiwa ka molelo ga ditlhobolo ke maitlamo a maloko a lekgotla la SADC go laola le go tsamaisa tiriso ya ditlhobolo mo kgaolong eo, mme ebile ke thulaganyo e diragalang ngwaga le ngwaga. Senior Superintendent Sibitla a re thulaganyo tota e botlhokwa hela thata ka jana dingwe tsa dibetsa tseo e le tse di neng tsa dirisiwa mo borukutlhing, dingwe mo dipolaong tsa batho, mme ga tse dingwe di dirisiwa mo bogoding jwa diphologolo. O ne gape a supa fa dingwe tsa tsone e le tse di neng di tswa mo go beng ba tsone ka mabaka a gore ga di sa tlhole di le mo tirisong, ga bangwe tota dingwe e le tse di neng di latlhegile di sena beng. Tiro e kailwe ha e le nngwe ya ditsela tsa go nonotsha seabe sa mahatshe a kgaolo ya borwa jwa Aforika SADC mo go laoleng tiriso ya ditlhobolo ka maikaelelo a go aga mmogo le go tlhomamisa pabalesego ya setšhaba e le sa Botswana ga mmogo le banni ba kgaolo ya SADC. Re na le mo go teng Amnesty Day e leng gore ke September kgwedi e re ipeetse re le lehatshe la Botswana tota mahatshe a rona SADC re ipeetse gore go nne le Amnesty Day ka September. Every September be re collecta ditlholo tsene tse mo bathong tse e leng gore mo diatleng tsa bone tse e leng gore ga ba di tshwara sentle ba ka no se tswa go botsa yaanong, mme ka nako a teng ga o ka busa tlhobolo ka kgwedi yone ya September re tla be re sa go lebise molato pele a e le gore ne na le molato a kry-a go lebisa gore molato ne ke sa tswa go bua ka one wa unlawful possession. Motshwarelatona lephata la dipalamo le dikago ke Wagile Atamelang a re ntswa kgaolo ya Kgalagadi North e lebane ke dikgwetlho tse di amang temothuo, mme balemi barui ba santse ba na le sebaka sa go ka di lwantsha dikgwetlho tse le go fetola seo ka go oketsa palo le boleng jwa leruo la bone ka go sola molemo dipolase tse pedi tse di mo kgaolong ya bone tsa kgwediso ka seatla e leng polase ya Khainyane le ya Phuduhudu. Atamelang o buile se ka la botlhano jaaka na bula semmuso ditshupo tsa temothuo tsa kgaolo eo ka motseng wa Tshwane na Modungwa. Re ke Wagile Atamelang o gwetlhile barui go fetola mekgwa ya thuo mme ba simolole go ruela thekiso le go gweba ka tlhoafalo a re seo se ka kgonagala hela ga ba ka tokafatsa boleng jwa leruo. O gateletse fa temothuo e na le bokgoni jwa go ka bakanya le go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Ne ke re gape ke le gakolle gore re le ministry re batla go ira mo go teng di-trade corridors gore ditsela tse e leng goreng di ka kopanya di-clustera tsa balemi. Ga go na le tsela e leng gore la itse gore tsela e isa ko masimong kana ko merakeng, a tsela eo re bone gore ga go tokofadile ya gradiwe gore temothuo e gole. Kgosi Motshoge wa boraro wa motse wa Tshwane a re tlhaelo ya metsi mo kgaolong eno ke nngwe ya dikgwetlho tse di babalelang barui ba ba botlana. Se sengwe gape se se ka thusang gore balemi botlana ba fetoge bagwebi ke kgang ya go rotloetsa boikopanya, go ruta batho tirisano mmogo le go ikopanya le go tlotla molao. Gantsi go tlhoka go tlotla molao ke gone mo go dirang gore go nne kete go ikopanya mo kgwebong e nna selo se se thata. Gore ne re kopa gore re tsele mafoko a gore the well management area e fokodiwe re kgone go producer dikgomo le tsone dijalo ka gore the potential e tentse bua ke bo Magerenkwa ha ba tlhoka lehatshe mo ngwane. Go tlhalosiwa fa ditshupo di na le boleng jwa go sedimosa dikitso le ditiro tsa diatla tsa benggae dikgwebo ga mmogo le go rotloetsa sekgaolo e ipelafatsang ka sone. Neo Modungwa, Botswana Television, Tshwane. Makuzama sa mthakaitso kwa Malawi botautona ba pele ba lehatseleo Joyce Banda le Peter Mutharika ba simolotse ipapatso ka baikelo a go ema kgatlhanong le tautona Lazarus Chakwera mo ditlhophong tsa setšhaba tsa lehatseleo.
go iwa ko ditlhophong jaana go na le selelo sa koketsego ya ditlhwatlhwa tsa dijo kwelo tlase ya itsholelo jaaka batho ba le bararo mo go ba le bane kwa legatsheng leo ba tshela ka lehuma la ntatlhogo. Tautona wa pele Mutharika yo dingwaga tse di 25 a re nako e hitlhile ya gore lefatshe la Malawi le ntshiwe mo bokgomeng jwa sepolotiki le mo manokonokong a itsholelo e reketlang fa banda ene yo dingwaga tse di 74 a re maikelo a gagwe ke go naya tota go ba kwa pele go naya bana dithata le go tlhama ditiro. Baeteledipele bao ba kganetso bone ba supile ha party e busang ya Malawi Congress ba isupa ka monwana go bo e le manganga le go ikgatholosa dikeletso tsa batho. Go nya le dipopelelo kwa Malawi monongwaga tse di neng di supa ha itsholelo ya lefatshe leo e tsholetse ka go kwafala mo dingwageng fa ditlhwatlhwa di oketsegile ka 27.1%. Ora le ora ke dikgang go gana motho wa gaetsho amagala jaanong tsa metshameko ka Edwin Mashakgong. Gone kwa Bokone Bophirima Borwa Botlhaba le legare ja lefatshe leno mothwetsu madume dumela motsatsing la mosupologo kgwedi ya Phatwe e tlholagane ngwaga wa 2025 tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo le sone tsa re moeteledipele wa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association Kgaotsa Matthews a re ene le komiti ya gagwe e sa tswang go tlhophiwa ba itlamile go tsweledisa fa baneng ba emeteng go godisa serodumo sa motshameko o Kagiso Molelekwa o lelekane le pego e. Matthews a re mo ngwageng tse pedi tsa pako ya go ya ntlha o kgonne go fitlhelela dilo di le mmalwa tse di tokafaditseng seemo sa motshameko o mono gae ka jalo go busediwa mo go mo file sebaka sa go tswelisa tema eo. So we improved a lot of processes, right? It was particularly along the finance, managing our finances, right? The auditor, I can have us now auditor have management letter. But le so ne re ba kantse do le dintse go ne go se se botlhokwa gape se se ntona ke gore constitution we have a totally new constitution which is in line with BNSC le World Aquatics standards that they introduced tse dintsi ya ka bo Athletes Commission, Women's Commission, do tse dintsi ra tsamaitseng a ntse a modern constitution must have. Se sengwe gape se se tona ke gore re strategy se leng gore re se follow, and I have to say that we achieved about 90%. Mo godimo ga moo komiti eo e iketele sehuba go tshwaragana le bana le seabe ka go farologana go thabolola motshameko go thuma go tswa ko moding. Assistance ya DTCB bone bile bana ba le very clear gore ba supporta like grassroots development. So all this attention is going to the young swimmer by in the next 4 years the Olympics. Of course we get medals at regional level, but not as many as we did last time, and that's because DTCB, their program has helped. Banaba Ileko High Performance Center, the coaches were also exposed to that level of training. And then as well, Banale Bone Rabatusa ga strength and conditioning as well through that program. And most importantly, Rabatusa ga Hobona a sports therapist. Manano a mangwe gape a ba ipeileng pele ke go anisa motshameko o khutong tse ne sa lefatshe leno. First thing is to establish gore the infrastructure go guy. So we're going to want to do that. In the last 2 years, one of the wonderful things that we did is to train a lot of swimming officials. They're recognized by World Aquatics. But we need to also now support our coaches, right? Because the coaches are the backbone of swimming. Kurutamaga e le ba gone kgetho e tona ya go basta ba sa setšhaba se se tiileng jaaka tora lekgotla la BSSA e le go ipona le rometse batshameki ba le mmalwa go dikgaisanong tsa mafatshe di akaretsa di-Olympics tsa 2028 kwa Los Angeles. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone.
Khaisano ya ngwaga le ngwaga ya Ben Moon Soccer Tournament e tsweletse ka go gola ka jaana monongwaga e ngokile bakatisi ba leki e kgolwane ga mmogo le ba ditlhopha tsa setšhaba go tla go tsomana le talente e teng mo basimaneng ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 20. Phoši ya Olope Molelo o rulagantse pego e. Morago ga go simolola fela ka ditlhopha tse 4 kgaisano e e godile fela thata ka jaana mo ngwageng ono e ngokile ditlhopha di le 16. Bakatisi ba dirisa kgaisano e go bona batshameki ba ba ka tshameka mo leking e kgolwane le mo go ya First Division. Morulaganyi wa kgaisano e o Fenze Eric a re o itumelela kgolo ya yone. O tlhalositse gape gore bangwe ba batshameki ba ba mo leking e kgolwane ba bonwe gone mo kgaisanong e. So we have grown in terms of teams that are participating from 4 to 16. So teams that are participating are from different places. We have teams from Lobatse, Mshupa, Mopane Block 1, Gaborone, Mogoditshane. Kgaisano e godile fela thata ebile dipalo tsa ditlhopha tse di tsayang karolo mo go yone di oketsegile. Go na le batshameki ba ba tshamekang kwa leking e kgolwane ba ba bonweng ba tshameka gonefa. We are achieving that because we are seeing coaches coming, coaches from the national team setup, coaches from First Division, coaches from Premier League are here to come and scout players. Go thusa mokatisi wa under 20 Kabelo Setšhotlo a re kgaisano e botlhokwa ka e ka thusa go godisa kgwele ya dinao mono gae. O tsweletse a re kgaisano e ba thusa go kanoka batshameki ka dipalo tse di kwa godimo mo nakong e khutshwane. Ya no Michael Ami kana rona re le technical team ya under 20. Ine le gore re tle kwano jaaka le itse re le mo maiketlong a go bopa setlhopha sa under 20 se leng gore sa go emela lehatse ko safa under 20 next year e leng gore ke AFCON qualifiers gape yaanong tota go tla kwano gape ine le go tla go batla talente e leng gore ke bana ba basimane ba 2007, 2008, 2009. Pela gore ke leboge le bone ba rulaganyi ba tournament e gore ba dira tiro e ntle e leng gore ra e bona ebile re direla tiro motlhofo gore ga ke tsile jaana ke be kgobokantse bana ke be ke ba bona mo in one place ke be ke tlhopha ba e leng gore gongwe re ka ba bitsa le bone re tla go ba bona gautshwane because go na le ba ba go dikgaolong jaaka yone ba e leng gore gongwe tlhola go le dingalonyana gore re ba bone mme mo godimo ga moo ke supe gore re di tlhoka di le dintsinyana di-tournament tsa go nna jaaka tshwanetse emma e re thusa thata because in the absence of the school sports re ba mo go tsone di-tournament tse dintsenyana gore di gongwe di re tlisetse bana gautshwane. Kgaisano e tla tswelela gape mafelo a beke e tlang ka Matlhatso le Sontaga. Phoši ya Olope Molelo, BTV Sport, Mogoditshane. Ra thoma ra e fetsa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Karate Association Sihan Mpho Bakwadi a re lekgotla la boka le laotse gore toropo ya gantsi e ne boremelelo jwa thulaganyo ya re ba bonaga ya karate. Bakwadi o buile se kwa gantsi fa lekgotla leo le tlhatlhosa batshameki ba team karate gantsi maemo le sego mokwaisi o ne a le koo. Bana ba le 33 ba ba tshologetse ga go tla go supa botsipa jwa bone mo go tsa karate le go tlhatlhisiwa maemo mme moeteledipele yo wa boka a bo gape a tletse setlhopha dikgang tse di monate tsa gore jaanong ba tla nna le lefelo la ikatiso la re ba bona ga mo kgaolong ya bone. We are also proud to announce that Boka has officially declared Khanti branch as a Rebabonaha Development Center. This recognition comes with tangible support in the form of training mats and equipment to enhance grassroots development. An official launch will be held soon in partnership with Botswana National Sports Commission. What he's doing for the Khanti community, it's something that I wish I could do, but unfortunately I don't have much time. But it's something that's building up, coming up, all right, and I promise the Khanti people that I'll be here very soon to initiate athletics also, because karate can't take over the world while we are there. So I'd like to say I'm wishing you all the best in everything that you do, and
keep pushing, keep showing up, and it will also encourage others to come through. Mothusa modulasetilo wa khansele a gantsi le ene a tlhalosa ga itumeletse thata tshwetso eo ebile a supa gore le khansele ba tla ema ba boka nokeng. As Khansi District Council, we commit to support you where we can. We don't have most of the but we are in a position to support with what we can be able to support you with, Mongami. As your initiatives and club's mission aligns very well with our chairman's roadmap, especially under the pillar where we pledge to promote and support sports. Grading re tswa kgakala re supporta metshameko. The gentleman, our Olympic medalist, re letsile tebogo o ntseng a emela fa. The Lemke Ranches e ntse mo sponsora ka nako tse tsotlhe. Le ga re le jalo re sa emang falo re na le Khansi Athletics Club e leng gore Taugrading e ntse ya sponsor. Mo baneng ba le 33 ba neng ba le fa bana ba le 20 ba ne ba bona le bante la yellow stripe ba le babedi ba iponela blue bobedi jo bongwe jwa iponela green ha bana ba le supa ba ikgapetse yellow le sego mokwaisi BTV News Khansi. Mothetso a re sa go le tlo le maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsana go ya bongwe re di be khutlo gone fa tshile bogetselo kgaitsedi ke sentle moe o neng a ranola sentle bontle ka puo ye diatla tse mashago mo tswa thubeng le phepa one ra banthengela ka tshani wa bua go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ga kologelwa sa mosima se bonwa tšeo thata tholantsho bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimo jo. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes